Whamaile lupe teru e tolu whai upu e suvalu. For Christ also had once suffered for sins, the just for the unjust. Awa o ke riso fo'i na tinga ina o ia whaatasi mo ang sala, o le ami o tonu, o le sui, o le ami o le tonu. O le tāua o le tuspa ia, ina ia tau mai le amatanga o le ang sala, ma le awala e whaamaina ai le ang sala, ina ua anga sala a tamu ma ewa, o tato ulua i mātua ia, wa fia i umai tātou le ang sala, awa o tātou o suli o la ua, a ua tātou i loa o le totongi lang sala o le oti. E le mawhaina to e suia le tua tu la fono, ina ua solia la ua. Le tai o le alofa le tua, o le mawhaiaina tu umawai vai ese ina i mo i tātou, lea ua ia a wina mai lona alo, e totasi e maliu a vese ina ai le ang sala ma tātou sa o loto ai. The Bible is priceless because it tells us how sin entered the world and how it would be removed. God cannot tolerate the ugly malignancy of sin. For the penalty of sin is death, and worse, when Adam and Eve sinned, their disease of death passed on to the entire human race. God's law and the penalty for breaking it could not be changed, so all people were doomed. But God could not stand to be separated from his creatures, so in an act of incredible love, he chose to send his only son into the world to die in your place and mine. Our sins and our death penalty were placed upon him, and we were set free. What is the great plan of salvation called? E tātou taua e whapewhea fufuanga tele a le tua ma le nei whaoratanga mo i tātou. O le tātou tale mo e tu se whaalinga sulwhaiva i pue ona whapea, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth. Uia te ia le tala le lei e whaavavau e folfola atu i e no nofo i le lalolangi. O le winga o le gospel is o le tala le lei. It's good news. O le tātou whaasalanga ua ave se Yesu ma ua ave se ina e ia le tātou taui o le oti. God's plan of salvation is called the gospel, which means good news. And it is the most fabulous news ever. Our death penalty was assumed by Jesus, and our guilt was removed. Praise the Lord. Let's move on. Why did God make such a fantastic sacrifice for us? Ai sea ea ua whai ai le tua le nei tongiola ma tautia mo i tātou. Mai o ane tolu whai upas fuluono, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Wa ua whapea lava o na lofa mai le tua le lalolangi, o ia o mai ailo na ta li e to tasi, ina ia le whano se tasi e whatu tua ia te ia. O le fusifusinga mā losi o loo iai le lalolangi nei, o le alofa mā tua ia la ua alo po o la whanau. Sa malie le tua e safalo na alo maoti ina ia suia i tātou. O le mautinoanga fo i lea, whaali mai ai le alofa le tua mo i tātou. The strongest earthly tie is the love of a parent for a child. When God the Father was willing to allow his son to die and suffer in our place, he demonstrated the most powerful language, how fervently he loves each and every one of us. Question number 5. What must I do to benefit from Jesus' sacrificial death? Ua mawhai ea whapewhea o na o uola manuia i le tongiola na whaia ke riso moa au. O tato tali mo atu singa luenga as fulwono whai upo tos futasi, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved.
ina ia whatuatua ia le li o ke riso, Yesu ke riso, e o lai oe a toa malau a inga. O le si fo i tātou maua e maua tuse Ioane mua a whai upus fulua. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. Au la tō uma, in e na te leo ia, ma whatuatua I lona swafa, na ia vatu iai o le manuia, ia vea I la tō, ma whanau o le atua. Whai mai le Roma, e ono vai upelusu tolu, o le mea lea na ofa mai Yesu I le whaoltanga o le mea lofa mo I tātou. O le tātou vaenga e whai, o le na o le talia, I le mea lofa fua I fua, I le whatuatua. Jesus' offer of salvation is a gift. In Romans 6 verse 23, our part is just to believe it is true and receive the gift by faith. Question number 6. How then am I forgiven and cleansed? E whapewhea ea o na whamangaloina, ma whamamaina a uang sala. E maua se tali I le tusia ngaluenga e tolu whaipusfuluiva. Repent ye therefore, and being converted, that your sins may be blotted out. O le nei, ina sala mo ia o tō ma o tō liliu ina, ia solo e seo tō ang sala. O le stato tali e maua le momua Ioane momua e whaupueiva. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Aia whai tātou te whaali o tātou ang sala, e wha maoni o ia, ma le ami o tonu, e wha maangalo ai o tātou ang sala. O le whaalia o tātou ang sala ia ke riso, o le whaupuna ina lea o le tātou salamo. A o le tangata salamo moni, e le liuina ese mai I lato ang sala. Mo o whata oto, lus fulvaunu whaupuetasi, tau tolu. Confession is just a verbal side of repentance, but true repentance includes sorrow and turning away from our sins. Proverbs 28, verse 13. What is the wonderful conversion experience called? Ai wata ufa pe fea ea le suia mai o tato o langatuai na e lea tu langa matango fie.